السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Mon frère, ma soeur, tu vas venir ici, dans la tombe. Tu vas bu comme ça, tu vas bu comme ça, le drap. Tu vas venir ici, tu vas abandonner toutes choses. Tu vas laisser la maison, voiture, l'argent. Tu vas venir ici, tu regardes la tombe. Ici, tu vas venir ici. Pourquoi tu fais mal? Pourquoi tu n'aimes pas pour faire la prière? Un jour, tu vas venir ici comme ça, avec le drap blanc comme ça. Tu vas venir ici. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambio gharima ya Qur'an. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambio ka hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. Mwanadamu eke mauti saimjilia. Mwanadamu hadanza kauhe ahunduze mali nguzironti guhonso wana guhontize fami qal mwanadamu haone rohongela waungwambo rabbi Mwenyezi Mungu irji'un nirejeze duniani nike wakati mbabi na njezi zo umuri wahangu na njezi za msumbili na njezi za mwaha. Mwenyezi Mungu ngombio malaika wamwambio kakalla tijao innaha kalimatun huwa qailuha. Zendongo iso mwanadamu hasambara nzihale haina usiku mrungu tsamba ngutotubia ngutofanya njema shaka tutubia وبعدها موت سيجا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. mwanadamu husoni mwake ngwendo harimo ulemengu wambao barzakh ya Qur'ania mba barzakh barzakh shinindri deke roho ilawa hata mrajo kenda baithiwa ya antri ya roho ilawa hata mrajo kenda ya tola ho kabrin ulemengu wo hamba alamul barzakh do ulemengu wo kabrini ekero hoisa ila wangu ensho kabrin rekango no raha rekango no tabu rekango no tjije ulemengu wo hamba alamul barzakh ekeusawasu masam gono wananyasi waloban gone masamo yan wanu wakahabat manasi wakawenshuwa nasi wakahulawo nasi wakaulawo nasi wakana magari wakana majumba warantize famiza hao wafu waja walaziwo harime makaburian warantize famiza hawonti pia wajo harimwe makaburian aizo mwanadamu ngabo usiku ngojo hufa ngabo usiku ngojo lawa duniani ngabo usiku ngojo huja ulasiwo harimwe makaburian ufasiwe nguo nje winu mwanadamu wadiwaza omwisohaho utsimbao kufuru kausa ulekeza eshahula ulekeza zenguo za haho pasi ulekeze voiture ngo lindo botasi ujuse maleti wende hazini hodanza uwe macho ujiparisa homa zamoni wakati ngoro mihono ubuwe macho ujiparisa homa zamoni ufiniwa oharima lekita ujiparisa homa mazamu yan bono wasawatsikwa ngojote hunutsikwa basi wejiparisa honsini hunarime mazamu yan waweche honsini hunu ngojifikirio mwisoha wandiso jililio mwisoha wandiso shele yawe hamba أسلمني الأهل ببطن الثرى وانصرفوا عني فيا وحشت وغادروني معدما بائسا ما بيدي اليوم إلا البكاء وكل ما كان كأن لم يكن وكل ما حذرته قد أتى. هجي شمزي زهاني صنبا يتسهيد
ye maisha yani biri tsika utsiba na dunia tambula mtubie tiharaya mwanadamu husahuwasili kwa kabri husahufini kwa lele kafu hukazi wa zembao mwanadamu kutina mru wa karibu kutina wahule wa husaidia husahurejea humba yeka hide mwanadamu yadiwa za umiswahahe wanadamu narifanye ritume za urihifadhi ho makaburini hunu ngartufazi wa zenguo nje uzinu wallahi ngartufazi wa zenguo nje uzinu ngartufazi wazo rihenti zenguo za ali rifa yao mwanadamu utijagare utijivure na ujonesa hari wende mwenza mvuu hari wende mwenza mali wende mwenza magari wende mwenza wana ihunu wakawenji duniani waziransi wacha wone mazamu yani wanu pia wanu wakaonasi sawanu waja wala swabana wafiniwa sefamizi wadiwaza hata kwa tina haja nao hata mruka tuchombe la duwaranti ngo nda kusemaliza hao esemaliza hao ngizo ndahu mrenge nyinyi ngemlala ngamrumi yao owanduwanu semaliza hao mrenge msanga mlalawe majumba ya hao mrengo wanrasha hao mlola ngamlalo nyinyi nao mrenge semaliza hao ngamrumi yao ngo ndahu ngohunu ngozisoko soni mamu wawasulia waumba wawasuli rabbal alamin aiso mwanadamu eshelo yo mwiswaha eshelo yo mwiswaha ufanye njema urenti zembi urenti rohombi oyengo wananyuho bure utienge bani haho uyenge mrubani haho umhuwaho mwanashe waho badunia ni mafiti sonti pia ngarjo ulawa ngarjo rantse dunia yinu wananyasi nastaghfir ritubie rajo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtutahani toemaidha menji shainu message na kanzani mnikenio ho mazamoni ala tombe mazamo yanu ni mweshelezano ke mazamo yanu ngamlinda woni yanungarlinda wasirlona mo wanuwa hafa kwa tulindwa hunuwa jetena wanuwa sawati wa warejo Mungu yabakinda nyi kutujwa maudu kutujwa ndo ushawo karitu njema kariranti zero hombi kariri Mungu rafanya njema mwanadamu leo tika uhonese mazamo haina mrionesiwe mazamo ya tujeshelo mwiswahahe uhafwe roho Uthman ibn Affan radhiallahu anhu yewone mazamo yewulila hata yematozia do dzubo harimwaze ndevu le kaburi ulando mtihani mziro ejovuka ho kaburini ezjodunga wobangonikia mangu jovuka ejorate ho kaburini ezjodunga wangu jorate sihonesa le kaburi leo bo mwanadamu sendo mazamoni tihonesa gojova yengu nje wila na honesa gojo ivaya gojo tubiso harimale kaburi kwa shalo msahobo mwanadamu waishie hizo na hambia faida ya hao ikakudeshie hasara ya hao haina mruneza hahe kuna huzisiweza hangu mi Jibril ikahambe Jibril kuranteza hangu beza hangu mjuzi swamiche wangaleza hahobo mwanadamu haina mri atapilio mwiso hahe mwanadamu tapilia hauko mwiso wa mwanadamu mri atujojali hasara ubangunikia makabati betizi ngarjuva ziwaze bafuta rdzigwa kariranti ramzeze fami rasuluhu neze fami ranzo warizaya rasuluhu malahoni ranti zenyimani razingaredi ninundo ranzeza Mungu wananyase atampaka dabo nja kanza nimfanyeni darasa inji shatikadha nimuonesene mazamo reshele yo mwiso hatu ukasonti pia ngarju wasulo mazamoni hula ngarju dzigwa ho mazamoni hula sonti pia rekaranza rekakarjanza hata mpaka da yabona ronane uharimwe mihadhara umhadhara wa mpaka da yabona ronane uharimwa umhadhara wa Marseille ujoka uka le 11 Novembre ikaw siku wa mercredi férié ikaw le dzungu wala raru ikaw riprometo wanrukana ngarjoka henda rafanya muhadhara رديتنا الوازنغو رواني كما جيا زايما يكاو ngari yasomea we Qur'ani hauke Qur'ani ndo dalao ilo wanawanwe mgwa watulizeze roho oro wawaza ya bawanwe mgwa toweze taboma lahoni mgwa be hondrome wa khairi na wana wa baraka emaji yao ya zaima yasomea Qur'ani ilo wandu watudenda we wana wagangi na aminuke Qur'ani ndo dalao aizo de le 11 Novembre Paris de le 15 Novembre inshallah taala Paris de le 15 Novembre ikaw de le dzungu la rarutena
ngarjoka wanike majeu tena ya baraka ya zaima inshallah taala yasomewe Qur'ani watinoka mrendao no mganga undu madhambi ayuzo parinde lekenzi inshallah taala ijoka nwazile seke ayuzo majlisi ya hwana nyasa joka daratema waimva yalio harimwa omji wa Besançon ngeijoka ya le 13 December inshallah taala baada bunga sina mihadhara ujoka uka le 24 le 25 December ujoka uka nuonga ujoka uka le 31 tena yomi hadhara mihu ayuzo ngasina programu zinjinga rjumni kanizo inshallah taala tikanzani mwashelezeni za hele kaburu kwa leo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.